Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. Maya paugto kabalen o yan atin nabang maugto kaya kayo ating kasalungsungan maugto o mayari na kayo nano nga gagawan nyo man ngayon o ini po ne yaku o nano pata makipagkwento ko pa mo kabang ikayo at sukay kayong pami bale-baleyo at sukay kayong opisina yu no ka rin kayo man po manalbe. I hope mag-enjoy kayo kaya katamong kwentuhang Kapampangan live na live taong po kayong CLTV 36 News at CLTV YouTube account. Inya naman malyari kayo pang makyabe king kaya katamong kwentuhan. Nano pata, ibiyemi po kaya kayo ining balitang mga palyari kaya tilabuad Kapampangan po. Nano pata, ing amanong siswan ang po ing kulturang Kapampangan. Ing kaya katamong gambulan, king kaya katamong pamitalamitan ngening aldoning Martis, 1 ning Agosto, kabalen. Bayong bulana na naman, at nakabilising panahon. Baloyo po, neng Agosto, pagselebran tayo po ing bulaning amanong siswan. Kanita po, neng August, sabihan tamo, buwan ning wika, isipan tamo ing Filipino, yamo ing kaya katang pagselebran, ali po, rengega na ganang languages, rengega na ganang amano, king mabilog bansa pagselebran depo ne at antimo po itamong Kapampangan ing kaya katampong language ing amanong siswan yang pupuge tamo ngening bulan na ning Agosto. Ayan. And August 1, nano mo po, ingatatandaan nyo kayong August 1. Ay, nepaan po isipan nitang, syempre po, retang make birthday, mag-celebrate lang yan. Pero king kaya katampong kasalesayan, dapat tandaan ng tamo po na ing August 1, yapin ng ratification na ng Philippine Independence Day. Nanong buri nang sabihin po, sabihin nyo ka na ako na, June 12 ya, ing Independence Day. Although mag-celebrate tayo pong June 12, 1898 na po, pero may ratified yan yung Agosto. Nano pong buri ng sabyan nitang may ratified yan. Officially valid yan po inyang yang August 1, 1898 at itayong dapat tamong gaganakan ngayon August 1. Balo yu po ba? Anyang August 1 na ito, 190 municipalities from 16 provinces deng mag-ratify kay proclamation na ning Independence Day. At kaya beya po ken in Pampanga, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Ampong, Zambales. Ing ratification, gawade po keng Bacoor, Cavite. Ayan. Kabalen, sana tatandaan nyo po rin balang istoryang dadakin. Kaya kayo rin balang part of our history ni Aldoldo. Bakit tadakaltan mo naman, ababalo part no po ni kaya katamong kultura din. Pag mananwan ko la po ding ganaganang makatutok ngayon king live tamo, makyabe kayo po kayong kwentuhan. Magpa-shoutout kayo po, mag-comment kayo po kayo kaya katamong live, basan ko la. At syempre po atin tamo pong question of the day.
malyari kayo pong mag-comment. Nung metong kayo mo pong painter, o biyasa kayo pong magpinta, siguro atin na kayo nga iisip na nung buri yung ipinta. O yan po, i-share ye po, i-comment ye nung nanuya, bakanta, basan ke, at inke katampong bisita po, tama kapamiyaya pong idea kaya kayo. Oy Nina po, oy Nina, inga balitang balen, keti Labuad Kapampangan. Oren po na Pampanga, mibili na po kayong state of calamity. Ayan, po niya po yan. Customers, rereklamo po yung catering service, may meeting ka no karela. Yung DTI naman po, may paganaka, karing kaya katamong may mali. Later ya po yung balita ngayon. At kapatapulot 5 banwaning car world, simbolo ng countryside development. Baluan tala naman po rin rendala ng pong tete, makasaraking kasalungsungan para po ka rin kabalentamong magbiyahe. Yan, kung kaya katawang pumumunang balita na may deklaraning at tsuking state of calamity in Pampanga. Napunya pa po yun ang Aldona po ni Lunes, July 31. Inaprubahan niya pong Pampanga Governor Dennis Pineda ing rekomendasyon ng sangguniang panlalawigan kay bat mi presenta yung kabilya ng Pampanga keng mga labasan Aldo, pauli ning alangpat ng pamanuran, adalaning bagyong egay ang popong Falcon at syempre po pasik ng andeng nga bagat. King Resolution number 8058 at pinasa ng SP, pakalagay na ating 232 barangay at 15 local government units sing apektado ng Pilan Aldo pamanuran. At inamo rin po kanong migit 144,000 pamilya, katumbas ng mayigit kapit ng milyong individual ing mi apektuhan, kaya po kay kakatamong lalawigan. At yun nalamo rin king migit 6,000 katao ding midala kareng 101 evacuation centers king probinsya. Ing naman mesira keng agrikultura, Diyos ko, minabot na po kanu keng mayigit 312 million pesos. Pota po kabalen mangutang kayo. Nano po yung ulagana ning kaya katamo po nga state of calamity na kailangan po pakibaluan tamo nung bakit kailangan ning midedeklaraya na ano po inga importansya na niti. At para naman po kay kaya katamong tutuking balita, pagselebra ning kapatapulot 5 anibersaryo ning Car World niti pong Lunes, July 31. Ing taglus apanyulong na kanuning may sabing car dealership, metong yang simbolo ning countryside development o progreso kareng rural areas. Metong amisa ing dinawon kay Mitsubishi Car World king Ciudad San Fernando, antimong parti ning pamagselebra. Kay bat na punita mikatago nung nukarin genaka ning advokasya ning founder ning Car World ay mayango biyang chairperson ning Laos Group of Companies ay Mr. Levi P. Laos. Kilalanan niya naman ni Mr. Laos bilang champion of countryside development. Inyapin din kayang tela kada kumpanya, maglayon lang misulong ing progreso kareng probinsya ampong rural areas. Kaya tibeligdan mo naman ng humble beginnings ng Car World, inyami talak agya niyang July 31, 1978 po na, iti na kanuing meging umpisa ng pamanyulong ng Laos Group, antimong metong kareng peka maragulang multi-brand car dealership keng mabilog a Pilipinas. Pesalamatan dala naman po din kliyente alang pat nang susuporta at tatagkili keng may sabing car dealership. Asahan kanu, ing taglos apamamiyan ng dekalidad a serbisyo at produkto ng Mitsubishi Car World na atin na pong branch ken Tarlac City, king Malolos, Subic, Ampong, Balanga City. Yeah, of course, we want to continue the legacy of our founder. Car World would continue its social responsibility of providing employment to the countryside, and we will continue to expand and grow to serve more customers in the countryside. Ang pinaka-milestone ng Car World is having been survive a lot of calamities. Dumaan yung pinatubo, dumaan yung financial crisis, but still we are here for our customers and for our community and our employees, no? And we look forward, no, to another 45 years for Car World. Yeah, of course, we would like to thank the Laos family for
continuing the legacy of our late founder, Mr. Levi P. Laos. Salamat sa support. Also to the hardworking men and women of the Laos Group. No? This is for you. Car World would not have made it to 45 years without your loyalty and commitment. And of course, sa mga customers namin, no? We will continue to serve you and we continue to be inspired by you, our dear customers. O yan po na, karang kakatamong kabalen, mantun sa kening Mitsubishi Car World na lagana siya pong makabuklat bang mamaya masanting a serbisyo at de kalidad a produkto kaya kayo. Bayo ko po ibe kaya kayo ring kare magbiyahe na ring saradong dalan. Buri ko la pa mong i-shout out deni pong kaya malbe kaya katamong ngayon kaurasan na iti i-Andre Portes sabi na po niya makakalbog ne ing Pampanga nga na po Andre. Opo sana po atok nang nainguran bakanta magkain na po niya medyo mabawas-bawas na ing baha. Tapos putangkay po ne, i-Jessen Subasigwa, malbeya naman. Ay, i-Paulo G. Santos, kayabe tamong reporter, kapatad, mga santing la talaga ring painting sa kakit mo kay kanakong kagulutan uling gawano ning magalin tamong kabalen kapampangan artist later akilala yepo bieke kaya kayo. Nung ating kayong buring kutang kaya, isa jayo na la po ne. O yan, Yolanda Lusong, hello po, Ate Yolanda, kaya kayo pong pamanalbe, kaya katang programa niya. At intamo pong question of the day. Makiabe kayo, mag-comment kayo po, basan ko la rin. Tsaka magpa-shoutout kayo po nin, kaya katang question of the day. Aw yan, nakakitiya po, makapost ya. Na nung metong kayo pong painter, o biyasa kayo magpinta na ano po, nano mong subject, ing buriyo, o baka naman tao ya, kaya kayo pong buring igulis. Makaibat ko po, baka tama kayabe kayo, kaya katamong kwentuhan. Kabalen po, nung kayo po magbiyahe kayo, laganas kayo pong tumutok kaya katamo pong balita, manayaya kayo pong announcements kaya katamong local government units na bakanta akitala po retang makasaradong dala ng pong tete lakos na nung magdala kayo pong sakin na pong kasakit na sarado ya po yung dalan kay ipil-ipil Kambasi Santa Cruz Road kay Masantolya po yan. Kay Santo Tomas po ne, itang BR Osmeña Street, Rizal Street, Bondocville, P. Gomez Street, DP Canlas, Ampong Sumpong Bridge. O yan, nakakitala po. Sarado la po rin, ako pwede pa mong dumalan. King San Simo naman po na itang CDCP Santa Monica going to NLEX, King Purok 1 Santa Monica, King La Trevi Road Santa Monica, King San Isidro Purok 1, King De La Paz, King Santa Cruz, King Quezon Road, dito pong banda San Isidro, King San Miguel Macanyan mo naman, at imurin pong sarado lang mo naman po ring dalan King San Nicolas, San Pedro Achievers to FGYC. Ore naman po magbanda kayong Porac ne, kayong Pasig Potrero Bridge, SC Tex portion, pansamantalay pong makasara. Makanyan mo naman po kayong Candaba, kayong Baliwag, Candaba, Santa Ana Road, Barangay San Agustin, ako po milabas. Makanta mo naman po kayong banda Dukma, Candaba, San Miguel Road, kayong Dukma. Nung naman po magpabanda kayo kayong Santo Tomas, ita pong San Vicente Minalin Road, Macabebe section, Santo Tomas Minalin Road, wala naman po pwedeng dalanan pa rin. Kayong San Luis, nung magpabanda ko po na, iwasan nyo pa po itang dalan kayong Kanyupan Road, kayong itang Kanyupan Bridge 1. And kayong San Juan Purok 4, 5, and 6. Kayong San Nicolas po itang Purok 1, 2, and 3, Santa Monica, Sitio Parobaya po na, po dadalanan din. Nung naman, Makabebeya po yung destinasyon nyo ngayon ng Aldo, ita pong apalit Macabebe Masantol Road, pwedeng dalanan. Ing Barangay San Vicente, San Bartolome, ang pong Santo Tomas Nepo. At keng Minalin, itang Santo Tomas Minalin Road. Itang Barangay Santa Rita, ang pong Santa Catalina to Santa Rita National Road. Eko, pamo po Magsika na lub, Diyos ko rin sa Kenyo po at ang mga sirala. Keng Florida Blanca, itang Valdez Bridge at Fortuna Bridge. Eko po dadalan. Keng Bacolor, itang poblasyon area, lakos po katang Santa Ines, Kabetikan, Ampong Kabalanchan, at syempre po rin magpaapalit. Ingapalit Macabebe Masantol Road, sarado ya pa mo po, ampo po yung Sulipan, Balukok Bypass Road. O yan, maningat ko po, keng kaya kayong biyahe, po, pakibaluan tala parang makasarandalan, makalbug adalan, bakan tayo kayo po maabalan.
Oren po din kaya katamong balitang balen, ngening Aldo, at ulitan kaya po yung kaya katamong question of the day, nung biyasa kayo pong mag-paint, gumulis, na ano po yung buri yung ipinta, ne po, i-comment kaya po, nung ating kayong pa-shout out at greetings, okay kami naman, syempre basan nila. Eko pumama ko king pamanalbe, king nanong patauling, king kaming pamagbalik, akatalamitan tayong metong kareng peka, anak, kapampangan artist, na mika solo art exhibit na. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng... Nanong pata, kabalen, malbe kayo pamurin king kaya katamong kwentuang, kapampangan, naro, karakaltaang pumalbe ngene, Kasuelo yu po yata na may papagkwento tayo po kaya katamong amanong si Swan, ayan, aching nelits, saklaw, partina po kanuning apalit, makalbog pamurin, o po, balong niya po yan, ati nelits, mimingat kayo po, kambedak rin kaya kayong pamilya at kasiping balen, po, eyo po paburening, kaya kayong sarili kayong panahon na yan. Protektan tala po rin kaya katang pamilya. Ikong Darwin Del Rosario, mayap aabak kabalen kanu. Mayap augto mo naman kaya ka kong Darwin. Iwina Evarola Lansangan, mayap ayabak po. Mimingat ko po, palagi nga na po kaya katamong at singwina na. Ikayo naman po, mimingat kayo po at din kaya kayo pong pamilya. O Mary Jane, Makalino Bayani, nako, ay Diyos ko, ini po nga ang kapataday niya, aneng kasipag, laganas yang dudurt magtinda kalaldot kauran. Dakala salamat at mika oras ka na malbeking kaya katang programa, Mary Jane. O, yan po, ne. Ati Tyra Mendoza, hello ate. Dakala salamat po kaya kayong pamanalbek, kaya katamong programa. Malago kayo naman po ng albenda kayong mag-live kayong RW, ne ati Tyra. Dakala salamat po kaya kayong pamanalbek. Kabalen, makiabe kayo naman po kaya katamong kwentuhan. Mag-shout out kayo po. Sabihan nyo in Kabiliana po ning kaya kayong lugal. Bakanta payabot tamo naman po karen kaya katamong kabalen. O po, bisa kayong magsintimiento. Malyari mo naman po, basta in komento yu, basan mila po. Karen po nga mangutang, nung nanong atin, ngayon Aldo, king kaya katamong programang nanu pata,
Oy tapo ne, pisabyan po ing arts. Inya kilalanan tayo ing metong kareng pagmaragul tamong kabalen, ameging national artist for painting. Apin po i Vicente Enteng Manansala. Dakal ang mga galing nga pamangamat kareng Kapampangan. Emo nala bilang king daliri ding sikat a Kapampangan painters, illustrators, and visual artists ag ginulis lagyo kilwal at kilog ning bansa. Metong kareti, apin ni Vicente Enteng Manansala. Bayit yaking Balen Guagua inyan January 22, 1910, in kabalen tamo ay Vicente Manansala. King idada 15 anyos, may kagawa ng oil painting. May garal yung Fine Arts King University of the Philippines o UP. Meging yung billboard painter, art director, ang gaking minyambot yung National Award in yung 1941 king obra ng Pounding Rice. Pauli ning kayong gelingan, tinanggap yung scholarship king Canada at France, bang kanita lakwas mayasa yung pamagpintana. Sarili ning gawa in transparent cubism technique king pamagpinta. Diyan kayang painting, marilis ng temang baryo ang pong syudad, mapilan kareti ing jeepneys, Madonna of the Slums, Carabao, bayanihan, at balot vendors. King Holy Angel University Museum, atin meto nga section na ausandang The Vicente Manansala Collection, at keti mayaki ting dakal kare memorabilia na king pamangulis. Megi yung National Artist for Painting inyang 1981. Kabalen dakal na pa po mga galing kabalen tamo na talagang akit tamo kanitan man hangga kay kasalukuyan ela mababating din laganas ating lalput magaling magtaglus ketang masanting nangyawaring minuna tamo retang apo tamo ne ating muna man ating sariling style pero ring aliwa syempre kukwala po nga kumbaga mamumugot la po nga inspirasyon karetang kaya katampong mga galing minunang artist pero bayo kaya po pakilalang kaya katang bisita o ini po ne Malbela po rin kaya katamong kabalen ing kanakong kumari Mary Ann Sherin Malapre Malbea kumare marakala salamat king kaya kang pamanalbe Maybel Santiago Bustos Lakap Mayap Ayabak po kanu kaya kayo kabalen Manalbeya naman po ing i-teacher Madonna Yav Valle ing kaya pong masipag teacher naning kanakong pangani anak siyempre po yung Mr. John Paul Lansangan. Pinsane po kano, siguro pinsane ni kaya katamong bisita. Silipanan niya din. Itita, Many Grace Vidal Antonino from Tibagan, San Miguel, Bulacan. Malbe, hello, Tita Grace. At syempre po Miss Angelica Vergara Manyala. Hello po, papa shout out ni Danica Santos Cabrera. Ayan. Kayo po, mag-comment kayo. Makayabi kayo po kayong kakatamong kwentuhan. Ulitan kayo po yung kakatamong question of the day. Nung mo pong biyasa kayong mag-paint o mag-drawing, gumulis makanyan. Nino po yung buring igulis o nano yung buring kaya kayong igulis. At this point, kilalanan ko na, balo ko nandin kayo pa, may babata, o teke papakilala ini nga tao, kaya ini nga siping ko ne po. At the age of 25, anene pong karakala accomplishment, ante mong artist, in kaya katamo pong bisita ngening Aldo. At ngening bulan mga katula, na mika solo exhibit ne mo rin, first solo exhibit ne at the age of 25. Alang aliwa po, nung kaya katamong pagmaragol kabalen, ay Harvey San Miguel. Kumusta ka kapatad? Ay pa ugto bak karang ginagana pong Malbe kay ning CLTV 36. Opo. Sir, kasi nandin, peki pagkwentuhan din ka, at anak katula kasi itang diksyon mo, balo kung kapampangan ka, at anak ang kasanti nga mga pampangan na kaburing pakiramdaman, talagang akaragulan mo na king pamilya yun, ay nga mano yun, kapampangan. Kapampangan niya talaga, irempiang araw kung kapampangan la, pota pinati kong kasabing pota managalag ko makasayip ko man niya. o si map kapampangan niya ining segment ini. Oh, wow, yan po na. Kayo naman po, mga pampangan tamo anang kanyaman po nga pakramdaman. Kumusta po yung pamagsadyayo? Thank you na. Dignan nyo kaya pong oras. Malapit na yung kaya kayong exhibit. Kumusta po yung pamagsadyayo? Ngayon okay na po. Mag-setup na kayo mo po kanyan then
Ay gana okay na. No kanya po kasi gawa ni nga kaya kayong exhibit. Ini exhibit kanyang vessel co-working space kanyang Angeles City. Kapilan niya manibat naniya pong mag-opening, kapilan niya mag-opening exhibit at ang gaya ng kapilan. Ini exhibit open na kayang August 5 hanggang 12. Baliw po, bakit at ilang idea rin kaya katamo nga kabalen. Kasi po kayo ni appreciate tala po ret ang events, activities na rin kaya katamo kabalen. Pero migit lalo po burita lang kilanan, baka nita po makapamyelang inspirasyon kaya katamo. At the age of 25, may masa ako po kasi tungkol kaya kayo, ano na kayong karakala accomplishment na bilang pong artist. Kapilan nyo, ating ba kayong pamilya yun? Artist talaga, mag-paint. Kanita ala. Yak balo ka rin minuna pang kaya nung atin mag-drawing. Pero ngayon nirangalo akong pinsan, mag-drawing lang mo naman. Pero kumbaga may inspire la kaya kanya, bala may gising ang passion na kaya. Siguro mga nita. Pero kapilan mo realize kasi minsan yung passion namin kami o burita mo, late ta na lang realized. Pero kapilan mo ikit na, buri ko pala yung mag-paint makanya. Actually, anak ko pa mo mag-drawing na ako. Pero ali ko masyadong papalol, mag-drawing ko mo kareng gabon, puwat ng kayar may malis, kareng gabon, kareng pader. Yung pader kanta, mong gagawa kong canvas. Sampo, niya makakamawa ko nito kasi dakalya krayoling pader mo eh. Kita mo yung gagawa kong canvas kanito. Anya mong sabihan mo kareng pengari mo. Ini po, real talk na katutuan, babasa tamo, papanalbenta mo na ing pa mag-paint, maragul ka investment talaga ken kasi naman agad-agad na mo kalupa nung mayari kang kurso kumo mass communication mag-apply ka manakitan ka yung marakala time i-invest you resources ne nano sabi da rin pengari mo anyang sabihan mong buri mong fine arts wari po na itaing buri mong kurso. Actually, supportive father. Wanya mo make fine arts ko kaya tang last ng snabing kanita bayamete. Sa mas naming pa mag-aral mo ano. So mikay ko kung no rin kumagaling kung nano yung buri ko. So ita make fine arts ko. Very supportive na marampi ang ari ko. Magastos yung uso nga yan. Medyo magastos siya kasi although sasali ka materials, although mag-paint ka, ritang canvas, sketchpad, lalo na po ang ating photography, kailangan mong saling camera, laptop, po ang ating graphics. So kahit pala talaga kay na Sir Harvey, kailangan supportive la naman detang kaya kang pamilya uling magastos yan eh. Pero di ba, wari po tang ka-graduate mo, what's next? Ating bang pwede kayong makipag-obra or antimano pegumpisan mo na yung pamangawang painting. Mag-aral ko pa mo, mag-painting na ako, mag-commission rin natin pagawang painting, pero may gobra ako kanita, kareng kiyang company as graphics kasi bukod kiyang painting, mag-graphics ko naman. Pero mas masaya, alaway pa mo rin kasing painting eh, mas masaya ko kitang gugulis kiyang canvas, mag-sketch ko kesa kiyang makatutok ko mo kiyang computer. Kaya may full-time visual artist. Kapilan ka, may kagawang, syempre tang papas yung projects makanya, no? We can consider them as your works. Ne? Pero itang asabi pong professionally done artwork na pilang kayong banuan niyang ayari agaway itang buriyang siguro itang talagang asabi tamo apag maragula obra. Kasi kanita pa kayan ko nitang style kitang cubism anya mo muna sharp la paretang gawa ko eh. Kaya anyang aburi kayang gaon although ilang gagawan ko kay but anyang nakagawa ko maragula painting metong aldo kay lalawin alam patugot. Api na talagang gaya ko, ni-style ko niya ako. Ako na lilan na ako. I-develop ko niya ako, pero mag-stay na ako kanini, kiyang cubism. Ayan, kabalan nung akakitiya kayong gulot. Magdalaya ka rin obra na
Yung kaya katamo guest oren, yan nga maamanwa ng cubism. Nakaburi nga manakit ka rin nga color combinations ang ginamit mo. Nano yan mo kanya nini? Kasi minsan ikay talagang artist, ing makapag-explain nano yung obra. Yan, wakakit kayong gitara, yes, pero ataluktok kita nga talagang meaning na. Kaya nano yan mo kanya nini? Ang artwork ko si base lamo ka rin Aldoldo akagit ko. So ini kanita tin na event kang Angeles na formal event magbandoriala marakal ka. Kay may wala mo ani kasanting subject niya kaya nyang kauli ko antimano ginawa na akong study kay pinaint ko na. Yes. And napansinan ko rin bala mo mangi babo kule kareng kaya kang obra ating earth colors ren yan ren makanya na kule. No po kasanting ayan kasanting kay katamong background kaya pining kaya katamo kaya be Paulo G Santos ne sabi na ay kasanting da ring painting sa ginamit yo ne kasanting alinto makananuno karakal deng agawa mo nga paintings. Kuno bilang makanan lakaral pero reng ipalwal ko kay exhibit may gitlan ring ta. Karita agawa mo na atin ang burik sabi pamisale makanyan Ating lang misali reng alwa exhibit ko la naman karang group show pero madalas sketching ko although burik ko itang makagawa kong bayo. Tapos pipilinan ko na lamang kung saan ang i-paint ko kanita. Opo. At saka, bilang kayong banuan niyang magka-exhibit kayo, makyabe kayo kareng exhibit? Yung at tandaan ko, 16 yata, 16, 17. High school kayo pa mo, magyabe na kayo talaga ne. Yung first exhibit ko ganyan mo sa yun ng Angeles. Ingkay na itamisasan mo itong, kaya bela ratang artist mo naman, Kapampangan artist. Siguro later, Sir Harvey, na ikwento mo kaya kami nung makananong may discover. Kasi naman basta-basta ginulis ka, patakay, kay exhibit, naman makanya siyempre sa mawatin tamo ating tamong prosesong pegdalanan, ating tao nga sinawag kaya katamo, ating may ka-discover kaya katamo, bakan may adi ng talang idea rin kaya katamo nga manalbe. Kayo po kayo po mama ko, yung kakalingwan makibating kaya katamong question of the day, nanong iburi mo pong ipinta, nung biyasa kang mag-paint o gumulis. Mag-comment kayo pong kaya katamong live at basan nila. Kaya katamong pong magbalik pisabyan tani maning first solo exhibit ng kaya katamong kabalan artist ay Sir Harvey San Miguel. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Nano pata, malbe kayo pamurin at ikami mipagkwentuhan ka pamurin po kini kaya katamong programa. Siyempre po, kaya kayong matching malago, burita mo po masayahin, kaya katamong kwentuhan. Inya naman, retang magpa-shoutout, ay pasensya na ko, punong eda kayo po agad babasa, medyo makakay ko kaya kaming kwentuhan na Sir Harvey, ne? Oy Nina, basan ko no, po rin kaya katamang magpa-shoutout. Mr. Alvin Buko, hello po kaya kayo. Thank you for watching. Sir John Paul Lansangan, masanting na lalaki ya talaga kuya ko nga na po kaya katang bisita ne. O yan, Mary Ann Kanaong Kumari, kinislap ya kanumata niya nga ginrit ke. Oy kayo mo naman po, magpa-shoutout kayo naman. Jojo Pamintuan, Mayap Ayabak po, kete po kayong Florida Blanca nga na, Mayap Ayabak, ay Mayap Augtuna kaya ka, kon Jojo, sana mag-enjoy ka, kay gagawin mo ngayon, mag-lunch ka man, sana ka mabsika. Ipot-pot manganti, congrats El Presidente, Harvey San Miguel, kilala ye po yata ipot-pot. O yan po, hello po to Ma'am Angelica Vergara Manyalak, malbaya naman po i-Mark, keep it up sana, no? Oring supporters ng Harvey, ne? Malbayanan po yung kanakong dara kay Kupang Araya, Choli Palabasan. O Lodi Kanu, nga na po Catherine Arceo. Shout out Harvey, luwid ka, nga na po ni kakatamong kayabe, Justin Dizon. Anti mo naman po Marcelo Batak Lakap III. Anak na pong Councilor Badjun Lakap ne. Nga na po kayong kakatamong bisita, Pogi. Cheers, Harvey. At syempre po, James Catalunya Gomez. Congratulations ka no, Sir Harvey. Ang po Clarissa Laksane, ano pong karakalde nga malbe at susuporta talaga kaya katambong bisita. Bukod po kaya kayong pa-shoutout, mag-comment kayo po kaya katamo pong question of the day po at ating nga pong share at tips kaya kayo kaya katamo kaya bay Sir Harvey ne. Anong biyasa kayo pong magpinta nino o nano kaya kayo pong buring igulis. O yan, balikanan ko ni Sir Harvey, retang sasabing masanting ang lalaki, o ini po, ibiya ko na po kaya kayo. Dadalaan na lang Sir Harvey rin yung poster na po ning kayang exhibit. Yung title na ning kayang exhibit, Linya. O bakit po linya yan? Linya, happening, pera mo munang gagawan po at ang mag-drawing, mag-painting, gagawa ka pang linya. Lilinyan mo pa. Ka makapag-umpisa nung ala ka linya. Yes. Ang pong ikata mo rin anak, inoon biya sa agad sumulat. Maglinya pala mo. Yes. Kaya kanyang gagawin kay bala mo at nering karagula kay meaning ning linya. Maga anyang kalawa ka tuna kaya kan mga nanumeng gamitan, mga nanumeng lalawin. At saka bala po first solo art exhibit, first line you can get kayo poster itang ay medyo makaya magayang buwan yung one ay tapos one kasanting na ano karakala kabaldugan po nga kaya kayong linya makabit po kayo in collaboration with ano ko pong karakala ka partner nga asabi po nan din writers na rin o si mapo ano po yung role na rin kaya katampong writers kaya kayong exhibit pagsabihan ko na rin, bantang alila mo puros painting, ila mo basta manalbe, lalawe, buri ko, atin la mo rin ababasa. So, may pag-collab ko rela, sabi ko, malyari ko yung gawang kwento, kung ano man na about yung painting ko, kaya man sinabi tang meaning na. Kumbaga kung nanong kahit yung karatang artwork ako, yung gawan niyo. Bala mo interpretation doon for example, ako, uling po ngayon ako man masyadong magbiyasa, kayong mag-interpret ka rin paintings. Pero niyang ikit kay bandurya. And, retang colors, ginamit mo rin, ilang I appreciate ko. Lalo na,
mapangamit ka kareng kulay na ning flag tamo na o si map makanya retang red, blue, ating ma-yellow, ayan makanya. Ini kasi bala mo kaya, more on Filipina kaya. Nya kinaya kay mo tang kule. Nya alas makanya lang mo rang kule. Potang Filipina, makanya larang kule. Alas kule ning Pilipinas. Masanding po na daramdaman niya Sir Harvey na kareng obra tamo tayo lalako itang identity ni kaya Kapampangan, identity na ni kaya katamo nga panga Pilipino. Pero buri kang balikan itang kutang nandin at the age of 16 makapag-exhibit na ka. Retaro kung aliwa tamo kabalan syempre manto na namang opportunity. Makanano para kay metong artist, makanano daratang kapilan daratang, makanano ya igutan. Ika syempre gawa kang paralan ba kanita itang opportunity datang kaya ka. Nyang kanita kasi actually, eke mabalong puntalan ni nga Ingles kanita. Uning meragol kupin magalang, kay bat agilala kay nga sinap ka ako, Mr. Aaron Rivera. Kay bat ito, ang ganang tuki-tuki na ako, warang kaya, atin event, atin mo, atin exhibit. Magabi ka kayo, gawa kang painting mo kanyan. Kay bat, nga kilalo ko naman na, kaya ba, pari Sir Mark Valenciano, nung bisa ka mag-workshop, yung si mag-workshop niya mo rin eh. So, potang niyang workshop, potang atin arts, akong kakaya na, akong po-front na niya, minsan ako rin tuturo ka rin gaya. Kaya man ikiting sarili ko na turo ko, ako man ikiting sarili ko mag-exhibit ko. Maraming swerte ko muna, akilala ko lang. Actually, pagkabaluan ko naman na magkaya ka talaga, lecturer, resource person, makanyan, kumbiranda ka talaga. Pero alawan nyo na po, 25 anyos ka mo ako naman may menosan rugo itang kaya ang edad. Buri sabihin, kung makanya na edad, makapamye na kang bala mo idea, kareng kaya katamong artist and fine art students, asa sa upan mo nala. Pero kapilan mo realize na you are ready for a solo art exhibit? Maluwat pa, babala kang gunay niya, pang may karakal na ako paintings. Gawin ko na kayo solo, ako kaya sarili ko, pero ang gana kaya itong mika pandemic. Actually dapat kanita kaya pag mika pandemic, medyo masakit yung guy. Medyo masakit pa ang mag-exhibit niya. Pininayan ko itang guy, pininayan ko itang okay na nga gana-gana itang makalwal na rin tao. Itang malyaran ng yabe-yabe, marakal. Kasi kanita limited lang mo eh. Limited lang. Nung mag-exhibit ka, limited lang makapunta. O bayo kaya po pa si bayong kutnaning kaya katang bisita. Di na kulandalan din nga mag-congratulate kaya kapatad niya Marvin Manyalak. Congratulations san kan pinsan niya. Ayan, hello to my very good friend Patricia Mamangon. Dakala salamat king kaya kang appreciation king kana akong gayak ngening Aldo. Nano deserve kaya ba yung kana akong alagyong atching malagona kapatada Patricia. Ayan, atin na po may kibating kaya katamong question of the day na Eddie Lumbango, yan. At ay kaya po na, buri kong ipinta karpentero, tatala niyang martilyo o kaya lagari. Dakala pengari pag-aral dalareng anak da, keng pamag-alwagi, pamagatan keng limot na bayani, Diyos ko, kalaran na, tatang kaya po ini, tatang ko construction worker, pero itang kayong magkarpintero yung may gindalan ba kaming makapag-aral. Inya siguro inilimot na bayani na. Sana minsan agawaya pong team. Tsaka nung magawa yung painting, makabaldugan niya kasi niyang kwento. Sana po, sana Sir Harvey, itatay ko kasi alayang kayan. Ang ganya aking pangarap yung pamag-paint na ngayon. So sana po ikayong minikwa kayong idea. Naretang kaya katang magsakripisyong pengari. Reng tuto kayo pong maging theme niya. Ayan po, Annalisa San Miguel David, congrats po Sir Harvey. Thank you, Justin. Sasaya ako ningaw sa inyo kung atching malagu. Gian Paulo UC, shout out kanu nga na. Thank you, Gian, kang mga kasanding graphics agewa. At Imam Sonia, salamat po kaya kayong appreciation kanako at kaya katamong guest. Ang po syempre kaya katamong programa. Ayan.
Sir Harvey, yung next kutang ko kekam. Makanano mo kaluwat, gagawan din kekang obra. For example, ini nga meto ngayon makanano men kaluwat gawan. Yan gewagi niya pang pandemic. Pero eke may bugar yan. Pero itang Aldo do kasi bala mo kulang man wala. At naman na mabilis mo itang ini okay ini masanting ne para ka. Pero atin tang Aldo do lalo me. Bala mo ating kulang kaya dadagdag, babawas ngayon. So, yung metong painting, tayo po agulis, agawa, in one day, balangot ang, kapag makasumpong, kapag atsyon, makagising, itang kaya katamong balamong, galing pong imahinasyon, kanta talaga gawan, makanitaya po. Po tang gagawan nyo rin, nano mong atso kayong isip yun? Kasi, nung magtinda ko, po tang prepare ko yung tinda ko, isipan ko, manakitan ko. Ingaburi din yung tinda ko. Ikayo pong painters, ikayo po, personally, po tang gagawan niya, nano atso kayong isip yun? Yak po tumag-paint ko, masaya ako mo eh. Isipan ko kung nano, kaya rin nano pa kaya yung paint ko mga to. Baga, bonus niya mo, bukat ang atin na sinali kasi ita mong mag-paint ka, kaswelo mo na eh. Opo. Kasi ating ko ayal ben ko, babasa ko na rin kanong dakal kanong artista mo rugo inga daranog ne starving artist ngarapi ne itang po tarugo ngalani may ang wagya kanitaan darugo ay appreciate itang masanting ng obra pero ikan nanong lawem mo kayo ning sasabyan ta ngayon kaya kayong artist kaya kana ako nung ako mo, para ka ako, dumanot kaya nga, lalo na ngayon, marakal na maka-appreciate. Pero ito naman nasa asisiretang kanita na alam pera kaya na, dumanot ka again. Pero ngayon, mas marakal na maka-appreciate ka rin karang painting. So, mas dakal opportunity ngayon for artists na kumpara kanitang minunang panahon. Kaya mong Pampanga, every month, halos atin art exhibit, atin art event. Potang mag-exhibit kayo, ne? Mga dakal naman sasali, bala mo ring aliwa siguro magpagawala buridang commission daw yan commissioning house pala dakal naman Atin, dakal. So yan. Karen po kaya katamong bisaro kung maging artist. Tamang po isipan netang babalitan tamo kanita bang dumanot ka. Uling ngeni po nang karakala kay nang karakala susuporta. Pero nanong talagang kailangan niyo baka manugumpe kayo ikami kasi kayong media kailangan nila ring advertisers, kailangan tala po ring malbeta mo. Baka nita sumulong yung industriya. Ikayo nanong peka kailangan niyo baka nita sumulong kayo naman, laro kong malakwan ng kaya katamong art. Muna, suporta. Suporta ka rin karang pamilya, karang kalaguran, kay ba't, kumbaga, minsan maswerte eh. Minsan, rin client, iila na mismong gayip, nung masipag ka mong gagawa, Aldo, hindi mo mag-paint ka, Aldo. Tang man kaya man i-market, ila mismong magkaya, ila mismong mag-contact kaya. Opo. Kasi karang exhibit niya, metong misconception sa biyantana niya. Medyo nung mahilig ka mag-design kayong baleburi mo rin yung painting nung itang budget mo makanta karagulan minsan makakaya ka munta karang exhibit po tarago agyuning budget pero ikayo po rin obra yung mag-range lang naning kayo. Ila pa malyari sa dyan eh. Pero kaya naman po, can we say na kaya naman, affordable na laman po karang katamo kabal. Metong lang po ba size makanine o kasi minsan diba, minsan mag-vary naman kung makanane. Yung alwa kasi breeding maragul, breeding malati. Kareta po 30 areta, nanula po rin kaya kayong theme. Nanula rin kaya rakla na akit da. Na ginulis yun, na pinaint. Ita karang kwento darang niyailuan tao. Karang kung anong sabi ko pinandin, yung paint ko mo, kung anong kakakit ko, retang experience ko. Kumbaga, nung ate kong ikit magtindang merienda, ipaint kita. Magtindang merienda, kaya di nandun na yung kwento kanta, kaya managit kung anong kakakit da, kaya ang painting ita. Makanano po yung pamaglugking kaya kayong exhibit. Ating bang prosesong dapat pagdalanan po? Ating kayong Facebook, no kailangan mag-register la pa mo or walk-ins are allowed? Walk-ins,
kaya naman, open naman yung public. Tsaka syempre po, tati na pong bisang pero kayo kapag makanyang exhibit, ela pa po posted online din kaya kayong kaya. Kasi po, tati na bisang pa-reserve, makanta. Usually karang collector, magkaya yung catalog, online catalog, ilang papasa mi ka rin. Ka rin po pwede na lang. Pero minsan natin naman na ito may post na kay screenshot buli kayong painting yan. Tapos saluan doon Minsan po kasi mo pwede nga sabihin tamong bisa akong mag-paint. Biyasa kong gumulis. Minsan ating yung kayan, partner yung attitude yan na po nga karakter. Na ano po yung dapat attitude na ning metong artist, bakang tama na gumpe? Dapat masipag yan. Hanapin na itong prof ko yung fine arts, mas daig niya pa yung biyasa yung masipag. Bagay, kung niya ako, alwa naman niya ako biyasa ka rin kaya, pero magsipag ko mo Totoo ito. Totoo po yung manuan nyo ngayon. Itang masigasig kayo, tsaka determined kayo talaga na. Sir Harvey, enjoy ko po kayong kaya katamong kwentuhan. Ano ko pong kagaling mga pampangan at akakit ko. Kaya kayo nga, dayang kapampangan, mo po kayong obra, yun na nagkikakit. Kaya kayong pamanga mano. Medyo limitado mo po yung oras tamo, pero nung buriyo pong kumbiran, rang impormasyon na kailangan dang abalo, kaya kayong exhibit, please po, i-address na. Invite ako pong munta, kaya ka na akong first solo art exhibit, ini po yung linya, mag-usaya pong August 5, hanggang pong 12, kaya ini pong Vessel Co-working Space, Angeles City. Opo. Nani ang oras po makabuklat? Makabuklat niya pong 8 hanggang 7. Yes. Pota po ating kayo pong panauling mensahe, kaya katamong aspiring artist. Karang artist, yung lagi kong sabihan na, tutok na nga ng buri yung gawan. Ang pong karang malbi, karang kaluguran ko, hello kaya kayo. Pwede mo i-greet po ng buri pong ikay. Bakanta naman maswelo la. Abi ko na lamo rin pala rin ang sige. writers ko, Erica, Bianca, Gretel, Precious, Eileen, Clariza, Arlene, Finella, Antoinette, Beverly, Analea, Ludi, Arovela, Ariel, Angel, Martin, Bon, James, ang po John Benedict. Kaya kung na po sinabi apelido, makaba na Opo, akakita naman po kayong kaya katamong screen. Pasibayo po, Sir Harvey, good luck. Akakit ko po yung kaya kayong passion. Araramdaman ko po yung kaya kayong pangkapampangan na po. At we are very proud. Sana po managumpi kayo. At karang tutukoy pa pong exhibit, kaya benda kayo po kayong kaya katamong program. Salamat. Ayan po, Kabalen. Nakilala tayo po yung kaya katamong bisita. Sana po, supportahan tala po rin kaya katamong local artist. Bakanta po, managumpela. At bakanta mo naman po, mas appreciate mo itang kaya katamong kultura na akit king karelang obra. King kaya katamong pong pamagbalik na magkanta tamo po. And of course, gamulan tayo, hinga manong siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss
ng kaswelo kay Pampanga. Ay, kabilis po yung oras. Naya, kabalena, tsuta na ruguking tauling dakay ning kaya katamong programang nanupata. Oreni po rin kaya katamong mag-pa-shout out. Nancy Ducot Morales, congratulations po kang Sir Harvey niya. Tsuy pa po kayo makiramdam niya. Bengs Lakyan, ayan. Greeting, kaya naman po yan. Apoy Lutgarda, Kim Narciso. Congratulations kanu, Sir Harvey. At pasabi ng Nilson Miguel David, congratulations kanu san, pasabi ng Marialin, talagang kaya pa, quote-unquote, Marialin. Ating yatang something kayo kaya ngayon ni Sir Harvey. At nga na po kaya tamo kapatada Justin Dizon, alang pera kayong art kasi ela bisang mamayad. Dapat mamayad tamo pa che pagawa tamo. Nga na po ne. Apin po tutuya po yapin po itay nga usan tamo suporta ka rin kaya katamong artist. O paninayin nyo na po siguro kaya katamong amano for today. O yan po, yung kaya katamo pong amano o kasebyan, ba't po ka rin kaya katama nga to yung may biglang ibog, yang makatdas king susot. Na ano po mo rin sabihin ng ibog? Ibog po greed. Balaan po, katakawan, pamagsamantala, makanyan po ne. Itang susot sako po ne. O ita po ano nga na kayong English, when greed comes, the sack eventually tears apart. O po ne, balaan po kayong sako. Potang metako kamatangaran ne. Panyaksak mo ang rugo ketang sako. Itang laman, po tayo, yung sako, dagol na yung dagol, po tayo masiraya. Mawarak yan eh. Unya po sa itang aman wanda, nung sosobra katako, kesa kay ating kampakinabangan, mabatingan, mawalangan uling mesiraya, penyaksak mo. Apin po yung buri na sabihin ng kaya katamong amanong yan nga doon. O hindi naman po, balo yeing kantang, ikamu ing tune para kako, na kinanta na po ni kaya katamong kabalen ay Harvey Kiwa, dati pong councilor na ning City of San Fernando. Na kaya pong kaburing makiramdam kanyan. Inya po, tara, sabayan tayo, magkanta tata. Balang kagising ko hanggang king pagkeran, ikaing laman ning isip ko, amponing kakong puso, ikaing paninap ko, insika na ning loob ko, masalaya ing bukas ta, uli na ning simbitang pangako. Gawan ko inge gana-gana, ibugnos ko ing agyo ko, ipakit ko na ikamu ing kaluguran ko. Buklat me maning puso ko, ing lagyo mo ing akit mo, kutnan me paing kaladwa ko, ikaing tune para kako. Sumpa kong eya magbayo, inyong naning lambis ko, keng puso mo ako'y talan, isinop ke kapilanman, katami wale, nukataman maglakbe, ikang tayran ko kabangge, yaning tune luguda dalise. Gawan ko inge gana-gana, ibugnos ko ing agyo ko, ipakit ko na ikamu ing kaluguran ko. Buklat me maning puso ko, ing lagyo mo ing akit mo, kutnan me paing kaladwa ko,
Sak nalareng mataku Ingti man buyang ngadwan kung tauling pabakal mo Gawan ko'y ngegana-gana Ibugnos ko ingagyo ko Ipakit ko na ikamu Ing kaluguran mo Buklat maning puso ko Ilagyo mo ingakit mo Kutnan me paing kaladwa ko Di ka mo'y tunay Para ka na ko Di ka mo'ing tunay Para ka na ko Ikantade po kaya kayo yan, kaya kayong kaluguran king bie, kayo po kilig. Siyempre sa pulta mo po kayong puso na sana amalbe nga sawak, panigaralan may yan na papa, para naman ikanta may kanako at kilig kong pasibayo. Although lagi na ako man kikilig kaya kanya. O hindi na po, marakala salamat pasibayo kang Sir Harvey Kiwa for giving us the permission na gamit tayo po yung kayang kanta, kaya magkanta tamo pa segment. Ikayo pong kabalan, balang aldo maganda. Tamo pong kapampangan, kaya malbe kayo laganas ken. Bayo tamo pong mayari, gambulan tayo pamun, kaya katamong amanong siswan. Dagdagan tala po ding amanwa, kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong kapampangan, word of the day, katalaruan. Puri na pong sabihin kayong English, justice o justisya. Gamitan tayo po yung amanong katalaruan, na yung pisasabihin ng pamanyawad, justice. Okay, sana rin bibiyayin pong amano kaya kayo gagamitan tala, Aldoldo. Mayari niya po, yung metong oras sa pamit, alamitam tamo, ngening Aldo. Nano pata, abayan niyo ko pong pasibayo bukas. Ako po, yung kaya kayong atching malago, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.